Thikoni ni thutha wa kanitha wa Gatoreki kumukania na kuorota thirikari iguru rigie maundu maria marahutia Kenya. Riu makanitha ni maumororokete na kurumia uge wao wa THIKU WEGA uria thirikari irenda kwihurira ndebe. Kanitha-ini wa ACK St Matthews mwena wa Eldoret County ni Uasin Gishu, Provost Bernard Kosgei niwe otongoririe miario ino akiuria thirikari gwetekera haria arutwo mahitia handu ha gukanirira na kanitha oneta kwamba guthikiriria. Ningi Provost Kosgei no reti ya Kenya kwaga gukira hari kuheana mawoni mao makiria megie miathanire. We need to investigate and say why are they saying that. And even for the leaders of the churches, we need to be very constructive and be very genuine and speak what God is telling us through our messages. Even in terms of sermons, even in terms of whatever we are saying, we should say it very positively. But equally as a leader, as the leader of this country, we should actually hear what the church are saying. If this, so that we are able to correct. Nayo ngwataniro ya makanitha ma Federation of Evangelical and Indigenous Churches of Kenya no yumiritio na mwario toyo ha makiuga ihinda ni ithiru ria thirikari kwaga gwitikira mahitia mayo na riria mearire king'ang'a-ini. Ni maundu maria marario ni mundu ria wi ground. Maundu macio ni mo marario, maundu ma thibitari, maundu ma kwaga kwera caya no ni ndui, maundu ma kwaga kumenya niki giatumire tumerie ngituthie no na faida niki. Kanitha waria gwatuikane ukabira na kanitha yaragia mugambo wa Ngai. Na tunginyarana Ngai ni ati no tukorwo na mathina maingi. Makiaria hindi ya kwamurwo kwa muthikafu James Asunga mwena wa Mararal, Ahunjia matongoretie ni mwandiki munene wa ngwataniro ino Bishop David Thagana maugite matigotiga kwariria thirikari na kumira uma wa uria maundu maikaire kuona niguo kihoto. Maundu maria mararia ma polio na vaccination ingikorwo igutura ire cikoragwo na ciuria hindi ciothe. Kai tutangiamba kwiyuria na tukire na ma professional guku tuyuria niki gitumaga andu aitu mage kwihoka maundu ma janjo. Kuna challenges hasa kwa ile card ya NHIF kurudishwa kuwa SHA imekuwa ni tatizo kubwa. Na kumwena wa ebu miario ya umuthi nota ino kwa ngwataniro ya makanitha ma Transcontinental Christian Ministry yuretie thirikari kwamba gwicurania itanambika bara yayo na kanitha. Angekorwo ni mauga wananchi marauga THIKU WEGA nimetekire THIKU WEGA tondu turaigwa kuma kwi wananchi ara turatungatira ona thiini wa kanitha acio tuthurite ngiao ni tubu tondu kawaida yao ni kuthie kuga mathie kwi blaze maramwira andu mena thayu oriri andu marakua. Muvunjia akoragwo na andu a bururi na guku macinani na mutongoria nake akoragwa tariu tukagua president akoragwa thiini wa State House. Na ku county ni ya Vihiga muthikafu wa kanitha wa Gatoreki diocese ya Kakamega na Vihiga Joseph Obanyi nioretie thirikari guthikiriria na kinyima kaya maria makinyetio ni athikafu wa kanitha uyu agitariria ati ndamiriri yao ndirari ya kurehe migayukano ndirari ya kurehe utheri maundu matiganite maria Kenya maragerera. We are not doing that so that we destroy any system. No, we are raising issues that are coming from the ground, issues that are real, issues that we get from our people. Ni murugamo utumite thirikari ekuja muting'oe President William Ruto na munini wake makiuga ni meguthikiriria mateta maya na kurororia maundu maria maramukirwo magirorwo. Handu ni Kameme TV retora kwa ni Bataru wa Mwangi.